So that iti message sa'yo, be fruitful in Christ. Be fruitful in Christ. Walin tayo kumanga na bunga ken ni Jesus. Hallelujah. Praise God. Salamat kanina dumang agbisbisyon. Daragidi makabisbisyon ni Jai. Adu nga tatao dito'y church. At i-report na ka na kami. Pagkita na nagiti adu nga tatao kung umay. Amen. Nagita te report. Praise God. Naduma madamati dayaw, panagdaydayaw, nakita na diyan. So, it will come to pass. Okay? Be fruitful in Christ. Ibibiro ka na po Diyos ka na tayo nga namati fruit. Pagkamdya kabay mo, bunga tiberbirukan ni Apo Diyos. Alang jay, agdengag. O di ka di mangag mo, agbunga. Agbunga ni Jesus ken ka. Okay. Kat mabantayo dyan. John chapter 15. Start tayo. So John chapter 15, begin verse 1. Okay. Basa. Gardener or farmer. Ti Dios. Next. Okay. So nga, pruna na, jagbungbungan. Makatop, jay saan nga agbungbungan. Okay? But every branch in me, kuna ni Jesus, nga agbunga, ket maprunan, tapno agbunga pay, timor fruits. Hallelujah. Verse 3. You have already been broken and purified by the medicines I have given you. Oh, the word there. Okay, verse 4. Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is taken from the vine. Okay. You cannot be fruitful unless you remain in me. Remain in me, kuna ni Jesus. Ito yung panagtultuloy ti relationship. Ti relationship tayo kay ni Jesus. Itaan tayo nga ag-remain. Nga makat-cut off. Tadi fellowship tayo. Kanayon nga, maki-fellowship tayo kay ni Jesus. Tapno mighty fruit. Hallelujah. Verse 5. Yes, I am the vine. You are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Ti mga produce ti much fruit that jaag remain. Hallelujah. So kanayon every day, kanayon ka makifellowship, iti punyo nga ni Jesus. Kanayon kayong agsusup kanya na through meditation. Hallelujah. Kanayon nyo kita ni Suna nga biyagyo. Verse 6. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch it withers. Such branches are gathered into a pile and be burned. Ano ti mang madita? Verse, karkaro do iti kakadwa nga preacher ti grace. Ahawang kanu ti makatop. Pero darito kasano nga makatop darito kat gaderan dadjay kay kayo kat isungrod da ni
Ano yung may isang teacher, unanahan ka no, mang cut off ni Apo Diyos. I-transfer na ka no. Tapno, agbunga. Pero daytoy, magitaan nyo, di talaga ka di ngay bagbagana, i-deny da lang, si makat off, thrown away, alaan jayag tartari kayo, sungrod da. Ada ba't ngayon transfer? So, kada nga talaga makat off. Ngamhaan ka na jay, makiwil fellowship ka ni Jesus siya. So may bagbaga, remain in Him. Hallelujah! Praise God. Okay, tuloy. Verse 7. And my words remain with you. You will ask for anything you want, and it will be granted. Okay, patay. Prayer yo, balin nga powerful. No, nabunga ka. Last verse, verse 8. When you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. Okay, so makita yo, nga ti pakay aywan ti Ama is the fruit. Ti pakagloryaan ti Ama, the fruit. Amen? Katibang kitaan ti true disciple fruit. Bata man. King James Translation, herein is my Father glorified that ye bear much fruit. Diyan nga may glorify. May tanok ni Apo Diyos nung nabunga tayo. Amen. And natayo na paypayso nga disciple. Hallelujah! So kailangan nyo diyan nga maawatan. Kaya na rin diyan nga may glorify ni Father God ket no nabunga tayo. So be fruitful in Christ. Ulitin man na, jakabay mo, be fruitful in Christ. Hallelujah. Amen. Kailangan nabunga tayo kay Kristo. Danggak na gijay na nangyari, the Bible, at ni Apo Diyos may glorify, pareha ni Solomon, na glorify ni Apo Diyos sinagbunga, na jay plano na ni Solomon. Idi, naipatakdan na the building, talaga nga, na-glorify ni Apo Diyos. Amuyo, uray na tayo, once ka tumakda riyay, ni Apo Diyos ti mapresyal. Bilibak mo ti Diyos na gito'y, kunaran to. Amen? Alang nga riyay, nung nabunga kay, dadadu mga banag, ti Diyos ti may glorify. Kung nasingpat ka, ti Diyos mo ti may glorify. No giver ka, ti Diyos mo ti may glorify. No managtulong ka, ti Diyos mo ti may glorify. So nga amin nagidaan nga fruit, mangi glorify ken ni Apo Diyos. That's the purpose of that fruit. And then, mangi parang nga tunay ka nga adalan ni Jesus. Because naibagbagak idin nga titunay nga Christianity, kaya tasawan ti Christianity, Christ likeness. Image and likeness of God. Mapurma ka akas kini Jesus. Kaya titunay Christian. Ijay, panunot,
Di pa nagsao, kaya jay aramid. Hallelujah. No may glorify ni Father God. That's the fruit. So first, nakitaan tayo dyan, may glorify ni Apo Diyos, babaan ti fruit. And, si kadya na paypayso nga adalan, babaan ti fruit ni Jesus. Hallelujah. So first, nga agbunga king ka ni Jesus Christ. Fruit of Christ. Kailangan rumbar. Pagkamdya kaabay mo, fruit of Christ. 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 Hallelujah. So, tirumar. Takunan na, I am the vine. You are the branches. So, ni Jesus, tiagbunga. Amen? Dati bang kita ang titunay nga puon mo? Ano di may iba kanya kedi? Sa bali ti puon ni Pastor Romy. Anya ko matipuon ko nga ni Jesus mat. So nga, ni Jesus agbunga because sunadjay puon. Hallelujah! Amen. So nga rumar. Kitaan tayo di ba nagbunga ni Jesus? Kana tayo, number 2, kitaan tayo nga agbunga our salvation in Christ. Kung na-receive mo salvation in Christ, ada the fruit ni Jesus, ijay salvation. Hallelujah. Pantayo dyan. Fruit of salvation, Philippians 1:11. Okay. So ni Jesus, tiyayan namin daday, pagbungaan tayo, pero pakitak lang, hindi na duma-duma, nga sanga na nga agbunga. Salvation. Pwede bang kita, titunay nga na save. Hallelujah. Amen. Pasahan tayo, Jai, verse 9 to 11. Okay, Philippians 1:9 to 11. Fruit of salvation. Sige. I pray that your love will overflow more and more, and that you will keep on growing in knowledge and understanding. Okay. So makita yung keep on growing in knowledge and understanding. Tuloy. For I want to understand what really matters, so that you may live pure and blameless and live until the day of Christ. Okay. Sige. Kailangan agbiag kayo. Nyada ko na. Blameless and pure. Amen. Until the day of Jesus. Verse 11 na. May you always be filled with the fruit of your salvation, the righteous character produced in your life by Jesus Christ. For this will bring much glory and praise to God. So makita yun. Ako na filled with the fruit of salvation or righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Generally, na surat di ay word nga salvation, righteous character, the fruit of salvation produced in your life by Jesus Christ. Kasi no, na-receive mo salvation, kaya kasana diay, ni Jesus, ti ma-receive mo. So, kay sunat ti ag-produce, ti righteous character. That's the fruit of salvation. Kailangan nagbunga ti salvation niyo.
Kaya di ako na work out your own salvation. Kailangan di may work out. Di panagbunga na. Righteous character. That's the fruit of salvation. Fruit of Christ. Karigiti na isalakan. Hallelujah. Amen. Tandaan na tayo, nandanin ti rapture. Datayo ti last days. So nga dumakas ti lubong. Dagiti in prophesy ni Paul, ako na, ay timod uling aldaw. Adun to, ti tao, nga saanan nga ni Apo Diyos, iti ayatan da no diket di lubong. Malinda nga naagom. Adun to ti tao, andang nga denggan ti parents na, iti ubing. Adun to ti manguyaw, iti message, ti truth. Adun to ti mangi-deny, iti power, ti gospel. Now, mararami di ay tata. So nga, kada tayo, i-reverse tayo, i-biyag tayo di ay. Ang kada tayo di ay. Na tayo di agbunga, the righteous character, in God Almighty, Jesus. Hallelujah. So na kaisagsaganaan tayo dito eh. So nga kailangan nagbunga si salvation niyo. Righteous character. Kanaan nyo kami nga ibaga, Jesus is my righteousness. You are my holiness. Sikat ikinalintag ko. Sikat ikinasantok. Tinasantuan ka tao, malinis. Ti holiness, madina nga makontaminate itinarugit when no worldly things. That's the holiness of God. Haan nga maki fellowship ti holiness ti sin. So ano masang di ba iti tao, may separate, may set apart for God's purpose. May set apart ka, manipod lubong. Ti kasana niya itap na agbunga, tauray born again ka, o na-receive mo, salvation, narigat pa lang agbunga na diyan nga dagos. So nga do pa lang ti, ugalim nga worldly. Kanayon mo nga ibaga, you are my righteousness. My spirit, soul, and body is righteous. Righteous hands, righteous mouth, righteous eyes, righteous ears. Pasyay. Ijay nga agbunga ni Jesus. Kada mo yung righteous nga tao, mabisinan ti leon. Ngam ti righteous nga tao, pulos nga din tumabisinan. Nag-ubingak ko na ni David, kit itala kaya kon, awan pa'y ti righteous nga nakita, mabinaybayan ni Apo Diyos. Nagitjay, na kailangan nyo magkita. Oray siyak ni damok nagitjay, kabutbutang dayta, righteousness, holiness nga topic in the Bible. As lawan makakaya. Kung di nakita tayo nga ni Kristo gayam, ti mangibunga, inaccept tayo. He is our righteousness. He is our holiness. By His blood. By His Spirit. So nagbalay ka na tayo, the righteousness and holiness of God in Christ by His Spirit. E di kami meditate ko ijay, mabalin gayang nga talaga, transforman na ka. Hallelujah. Baliwan na ti worldly nga panagbibiyag. And then once, nakasday, ti mangyari ka na tayo, even your family,
Even your relationship as husband and wife, ma-fix, maisimpa, because ti manggulgulo lang kadagita isin. Kat ti maka-overcome ti sin is Jesus. His righteousness and holiness. So kailangan nga agbunga jay fruit of salvation, righteous character, ngay produce. Sino may produce? Ni Jesus. Angas ka di may produce ni Jesus, ti mang i-produce ken ka, sika ti mang accept, sika ti mang believe, and then rumwar ijay saom, ijay panunot mo, ken jay action mo. Hallelujah. Siyempre once nga rumwar ay, sino nga'y pala di mapante adultery, fornication, no mom nga you are righteous and holy. Hallelujah. Mga nga nagdigat yung overcome. Tinaduma ko na da. Ako kaya. Adaya sanga. Mga ibagahan ko kaya tag bunga. Ako kaya nga ibunga di puon ko. Adaya tisanga kasay. Awan. Tisanga ti pangkitam. Ti adunga bunga. Sikadayay. Sikadayay. Abay nga dutay ang kikinawat ang nakasawa because of sinful nature, because of pride. Anda nga muna niya ti pagtinulungan da ngay workout. Ti pagtinulungan niyo da plan of God. Pagtinulungan niyo nga ramidan di anak niyo nga na Diyosan. Pagtinulungan niyo nga manage sa nikwayo according to the will of the owner. Oh, yes. I-manage you dyan. Hallelujah. Nagijay kami Naday pagtitinulungan tayo. Agtinulong tayo, kapan makiservice. Because the family, inarabid ni Apo Diyos to serve Him. Hintayo makiservice. Kasjay. Ang ano jay, mapang kayo, tamabatiak. Kan, intayo. That's the fruit. Once nga magkita yun may simpa na pamilya yun. Dadagin sa lutsod, panadaruhan na kanumulang kikinawatan, agsinadala lang. Agkita na't sa bali nga partner da. Awan di makita mo, malang awan problema na dito'y lubong. See? Sige. Think. Na tayo nga lalaki, abay ito ko na tayo ng mga sawakat sa bali. Mayat nga ta. Unang ni Solomon nga doon asawa na. Iti 1,000 nga babae, 1 pa kinmusto, uray may sa. Una na. So, dung danggat sa Ecclesiastes, derabi, taday surat ni Solomon, all is vanity. So at tinisting ko, nga nagbiag, tinainlubungan, tapadasak man. So, pinadas ko ti adote asawa na, pinadas ko ti nabaknang, pinadas ko ti nagpatakder, pinadas ko ti nagnegosyo, pinadas ko iti nagano, ti pinadas na. Pero all is vanity. So nga, padasak man pa'y, tagbalin nga maag ta, noan niya ti tsura na. Kuna na, all is vanity. Ti kamamayat tanlangan, serve God. Hallelujah. Awan mat lang, kanda kadoin produce ko nga balitok, ngam lumatayak, sublatan da, pipiapay, no diamang sublat, amo na nga iwanan. Muyo, kuno na jay, awan tinaganganab ko, nga nangor-ornong. Sublatan da, katsada pa'y ay ayaman. Nya nga itiganas ti banlog ko. Ti kamamayatan lang, serve God.
Hallelujah! Iso nga nagigay, fruit is salvation. Anyo ko na yan, nga madmadida dyan nga biyag. Tati kamayatan nga biyag tayo is God. Sungod nga mayat ti heaven, tay jay heaven, awan ti sin. So nga awan ti agsangsangit. Tati may pasapasangit ka na tayo. Sinful nature. Sin. Ngam nagbiag ka, kiniapo Diyos awan sangsangit. So nga mayat ti jay, righteous and holy kingdom. Amen. Ang kayo malalilaw kini Satan. Kayo mo may dito kay iyag ni Apo Diyos. Ang kayo malalilaw ti worldliness. Ti kamayatan ni Apo Diyos. Ano pa lang kalabanan ni Solomon. Tinbaga naway, ano asawak? Punta 700 di asawa na. 300 di kamalala na. So 1,000. Kunana all is vanity. So nga nyo ba lang ilaban? May met siguro. Baga na lang Ruden. Pinsiyak pinadas ko. Amin dagijay. Takunak nung mayat. Awan gayam sir-sirbina. Awan pa uray kinasirib. Tadamor nga sumirib ka. Damor nga magkaproblema ka. Nga may atmat ti masirib kay samaag sana ko na. Oh my Lord. So that adalak ti Rabi ni Solomon. Iso nga na kayo. Mayat tagbunga kini Jesus. Kayo nga pal-alilaw. Ito yung nga lubong. Tasikap ni Satan. Tagidjaan. So we need the fruit of salvation. Next, fruit of repentance. Matthew chapter 3 verse 8. Nung nagrepent ka, ano di fruit na kuma? No, talaga inawat mo ni Jesus. Hallelujah. Tingnan nyo na ito. Woo. Amen. So, ano bumakbak nang kayo? Kayong sumatsadot. Observe ni Apo Diyos. Karkaroon nyo kita. Donate kayo nga donate. Sa reward you in heaven. Hallelujah. Kung na ito yung pastor, baka na yung manen. Oray sa kinadadal ko na ito. Nangay mo't ganap ko dito Katangag pa iso. Ti kamayatanan, akmak tiya papel ko. Tiya rule ko. Anang kreita ni Lord kanak. So tilipasak. Amen. So kita nyo, no, kuna nagpatakderak, tibiling, patakderak. So kita nyo, day kwarta tayo. Simsim pa. Next, nga lot. Kuna kinerot, sige bagam. Kaya natin installment. Abuton tayo di 1.5. Tayo kanya na. So, kaya't naman, just in case, nga one day buyer, tayo the next. So makita yo, 3 million, naging 3.5. Hallelujah. Kulin tayo pang ilako na, talugan tayo nga duwa, no? Kaya tayo 3 million na dyan bangit. 3 million na dyan. Sige. Amen. Kureda kami tayo bitin basit. Ag-commute. Mapulfil lang na dyan. Plan of God. Amen. Dahil mati ka, kwa tayo iti na Diyosan. Dati hak, nga awan sir-serbi na nga tao. So, sadak inayaban ni Lord. So, what is the purpose?
Akmak tiya papil ko. Dito'y lubong. Uray da kayo. Kasta ti biyagyo. Okay, Matthew 3:8. Basa. Prove by the way you live that you have repented of your sins and turned to God. So makita yun dyan. Prove. Ulit. Prove by the way you live that you have repented of your sins and turned to God. The King James. Bring forth therefore fruits fit for repentance. You see. Nyati parwari mo. Fruits of repentance. Iso nga, i-JNLT, i-prove you the way you live. Nga nag-repent kayo nga talaga. Tinag-repent kami, tumalikod ka iti lubong, sumango ka iti Diyos. Amen. Okay. So nga talaga, nagbabawi tayo. Madiin tayo ti lubong. Kiniapo Diyos tayo. So if God is for us, who can be against us? Okay. So ngay parwar tayo, fruit of repentance. Di pa nagbibiyag tayo. Acts chapter 26 verse 20. Ito yung testimony ni Paul kaya na King Agrippa about heavenly vision. Rugito na lang 16 to 20. 26, 16 to 20. Be fruitful in Christ. Amen. Be fruitful. Be fruitful. Hallelujah. As makita yung adandanin, iti-rapture kung nakaruden. Tinamingsan na dati na number nga may pa-flash. Kanakat saan ko matutal ata. Oan magkaroon makatutal kamin. Oan makamu. Gijay nga rod. Kita akat na bayay. Kasla 6 years kuna na ba't. Nagijay adati years nga kailangan nga saganaan tayo. O niya dajay 6 years. Agsagana tayo, 6 years. Oh, rabahaya. Praise the Lord. Sige, basa. Now enter your feet, for I have appeared to you to appoint you as my servant and witness. You are to tell the world what you have seen and what I will show you in the future. Okay. Vision. Tuloy. And I will rescue you from both your own people and the Gentiles. Yes, I am sending you to the Gentiles. Okay, tuloy. Open their eyes so they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God. Then you will receive forgiveness for their sins and be given a place among God's people who are set apart by faith in me. Okay. Verse 19. And so, King Agrippa, I obeyed that vision from heaven. Yes. Pura syakmat. Ubiyak lang the vision. Hallelujah. The rule that God had given me. Amen. Okay, verse 20. I preached first to those in Damascus, then in Jerusalem and throughout all Judea, and also to the Gentiles, that all must repent of their sins and turn to God, and prove they have changed by the good things they do. Okay. And do works meet for repentance. Amen. That's the fruit of repentance. Amen. Kaskanay, kita nyo, timay sa nagrepent, ni Paul, nagbalbaliw. Even sa Kiyos,
Anang nabanggit ti word nga I repent. Pero ni Zacchaeus, idine-receive na idibalay na ni Jesus na convict nga change. That repentance, change of mind, change of direction, metanoio sa Greek. Amen? Kaya nasawan ti repentance, adati change. So, asbargan, dahito turong ag-change of mind ka. Madigayam na doy. Repentance, asbargan, born again ka, and then, ka man na nagsugal, nakalagip ka, madinito ka magsugsugal. Repentance si awag, sa nag-change ka ti mind. Sabali ti renewing, sabali ti repentance. Ti repentance, ag-change kay the wrong, and turn to God. Hallelujah. Awanan niyo, ti transformation continuous nga panag-grow. Pero ti repentance, no dati wrong, nga aramidam, and then change of mind. Come back to God. Katagbiag ka, may inline, kaya po Diyos. That's the fruit of repentance. Hallelujah. So, ano sa Zacchaeus, nagmayatiyay nga, sample, kada iti BIR, singsinger tibuis. Tatag singsinger tibuis, ito yung Bible, talaga nga madmadi panang kita na ito Bible. Aming agsingsinger tibuis. Managbasol ti kita na, kumukusit. Ay masaksaktan ano na dito eh. Sikat mangirugi jay, opisina yo ti righteousness. Amen? Kumukusit na eh. So nga ni Zacchaeus, no danilukok, isublik ti maminpat kunanan. Talaga man luluko na ito yung Zacchaeus. Basi-basit, ngamdaktel ti kinusit na. Higanti nga mangkukusit. So nga, precho nga nagijay, aday jay BIR. Ora ba kaya? So nada kayo dito, pray for them. Kaumay da kiniapo Diyos. Tapno di usto lang. Amen. So, dagijay, the change of mind. So, repentance are the fruit naman lang. Salvation are the fruit na. Jesus are the fruit na. Giving are the fruit na. Okay. Giving, pantayo dyan. Woo! Taba marisresibyo, na revelation. Hallelujah, Philippians 4:16 to 18. So nga, tigibing tayo, kastoy. Minsan adutigi exhort tigibing, minsan lalaban ata. Anda nga nagtutungtong. Dati nang ibaga, nabibindisyonan tayo. Sakbay nga gitad tayo, studyay. May matimaysa. Agitad tayo. And then nagbungan. Si bindisyon tayo. Stumanan diyan. Amen. Medyo may isa. Agitad tayo. Tapno umawat tayo ti reward. Stumanan diyan. Asano may ornos? Moyo dinawat mo ni Jesus. So tiramot ti aming nga blessing. Pero agbunga ijay, ugali na king ka, nga biyag na nga nabindisyonan, tapno rumwar. So, for example ni Jesus, na kinabaknang tayo, amin nga sanikwa ti ama natawid tayo. Pero agpo-flow ay, no ibiyag mo, diya biyag na.
Amen. So nagbalik ka nga giberan, kakas kanya na, jay biyag na nga nabindisyonan, agbunga king ka. So nga rumwar, jay kinabaknang na. Hallelujah. Oh, ni Jesus, iso ti salon at tayo. No agbunga, iso na, ijay health mo, rumwar, jay salon at na. So nga i-workout mo. Ngati kasam, meditate day and night. Nga iso na ti salon at mo. Ni Jesus, ti blessing mo. By grace. Ngam no ag-work. Kat aksiyonam. Jay biyag na, jay gag-manifest. So nga, kasjay, ti blessing. Na-receive mon, pero kailangan aksiyonam, jay life na. Okay, sige pa tayo dyan. Philippians 4, ito verse 15. Kana verse 18. Basa. As you know, you Philippians were the only ones who gave me financial help when I first brought you to the good news, and then traveled on from Macedonia to our church keep this. So kita nyo pag ito'y giver na, Philippian Church. So na supporter ti gospel. So nga na tayo, mat-supporter tayo ti gospel. Amen. Siya kung magbalinan tayo. Tayo lang agdungdagag. Nga nagbalin tayo nga, worker, supporter, iti church. Hallelujah. Tuloy. Even when I was in Thessalonica, you sent help more than once. Okay, kita nyo talaga, supporter na kini Paul. The ministry ni Paul. Tuloy. I don't say this because I want a gift from you. Rather, I want you to receive a reward for your kindness. Okay. Kaya nasa one. Rather, ulit man dyan. Rather, I want you to receive a reward for your kindness. Yes. Di berbiro ka, kanga jay give you nga talaga. No dikit di, makareceive kayo ti fruit. Ijay aramida niyo. Dito King James, kunana, but I desire fruit that may abound to your account. Paano ka giving you? Tinis desirak. Umawat kayo ti adu nga reward. Fruit. Ijay account you. Amen. Hallelujah. Nati kaya't nasawan na ay, umawat kayo ti adu nga bunga ti pagka-giver you. Dati kaya't nasawan. The fruit of giving, data. So nga dito'y li-alliance ko nga kanayon. Iprian mi dahi. Iprian mi dagiti giving you. Karkararagan mi da kayo. Daytoy ti kararag mi. Nga, makareceive kayo ti adu nga reward. Iji pagka-giver you. Kunan man ti adu nga masapol aya, kay kararag ni Paul ngay. Amen. Desire ko, kunan na ijay. Ti kararag ko, ti kayat ko, agbunga ti pagka-giver you, ti adu nga reward. Amen. That's the fruit of your giving. Verse 18. At the moment I have all I need, and more, I am generously supplied with the gifts you sent me with Epaphroditus. They are a sweet-smelling sacrifice that is acceptable
acceptable and pleasing to God. Oh. Kita nyo dagit dyan nga giving na nabanglo nga yamom kini Apo Diyos. So nga ti giving kini Lord nabanglo nga sacrifice. Hallelujah. Kaslat taba iji old covenant. Nga puuran da banglo ni Apo Diyos. Ngam dito yung new covenant. Ang nga napuuran na idoy. Tatimang puuran ti daton tayo, sacrifice tayo is the Holy Ghost. Agbalin nga na banglo, nga yamuom kini Apo Diyos. Kaya mo yo, may isang kuha na rita, the time ni Noah, tinag-offer ni Noah after the flood, na banglo ni Apo Diyos, dadjay sacrifice. So na dyan nag-promise an kun nga layusen ti lubong akas itiraytoy. Ti pangkitaan nyo the rainbow. Basta the rainbow malagip ko ito yung covenant. Tiga po na dyan because of the sacrifice of Noah. So ano minsan, the rainbow, kung conforme, pagbaga na balitok di po na dihay. Tanyo no, han mamut di Bible, kitam jay rainbow, kitam jay po na. Dabalitok ang kakalkalianan. So nga, adutihan nga kinamoy dyan. Na dyan, dihay fruit, dihay sacrifice, ni Noah. Amen. After his sacrifice, ijay na ngayon baga diay. So nga nagyay sacrifice tayo, offering tayo, itid tayo, iti gospel, adda ti covenant ni Lord ijay. Nabanglo daya kinapo Diyos. So nga, be fruitful in Christ. Hingga na man ni Jesus. Amen. Sino nagbunga? Ni Jesus. Kamsika. Tirumwarana. Ni Jesus nag-produce. But sika, timangiggan. Sika, timangi-display. Sika, timangi-parang. Hallelujah. Palakpakan tayo ni Jesus. That's your life. Tumakder tayo. Praise God. Woo! Amen. Pura bahaya. Syakalabahande. Tidak itu oras. At kung agartar kol, napagbit. Iti kabsat. Kaya't nagbunga ti healing ni Jesus kanyana. Kaya't nagbunga ti giving. Kaya't nagbunga ti ugali, righteousness, holiness. Come now here in front. Surrender your old life and receive your new life in Christ. May sutag produce iti mamayat nga bunga. Napakay gloryaan ti Ama. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, yes, amen. Thank you, Father. Jesus. 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 Sikag nag-produce ka na kami. Tinay-tinay at church. Anyaman nga kailangan mi. Sikat yung mga ibunga. Tisalonat. Righteousness. Holiness. Giving. Fruit. Ijay account me. Kaya dumabay. Nga fruit. Ngagtaod ka na ka. Adubay. Nagiti kailangan nga bunga ibon yung word. Nga rin Psalm
agbunga ti 30, 60, and even hundreds. Tatiberbirukom fruit, karagidjay nga believer. So now is the time. O may kamikin ka, nawaton me, aramidan ba kami nga fruitful, true revelation knowledge. In Jesus' name, amen. 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 Hallelujah. Lord, prepare me to be a sanctuary. My God, Pure and holy, tried and true, with thanksgiving, yaman, I'll be a living nasali jay biyagyo, surrender, repent, for and receive Jesus. Lord, prepare Turn to God. to be a sanctuary, Shakalabahante. pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare Lord, prepare to me. be a sanctuary, pure and holy, By your Spirit, tried and true, Spirit, soul, and body. with thanksgiving, I'll be a living sanctuary, righteous and holy, healthy. Oh, Ramahaya Rabahante. Pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living Sanctuary. sanctuary for you. Thank you, Lord, na kayo man may susango. Kung dapat itihangan ng surrender, itibiyag na kayo ni Jesus, now is your time. Surutan natin natin ang prayer. Jesus! Umayakan ka. Talikudak tilubong. Kat magimagmay sa akin ka. I receive you in my heart as my Lord, as my King, as my God, as my Savior. Salamat, Jesus. Itindaram kanag-ayos ijay Kalbaryo kanang ugas kanang manibo rin ata. I accept you in my heart, and my soul, and my body. Reign in me, Jesus. Thank you. Hallelujah. Yes, Father. So dawatan me, di pa nag-work the anointing mo. Ano ito yung kapsap, dawatan man, Sister Irene, Brother Rubin, Pastor Lando, and the Mrs. Kay purihan nyo na ito ay kapsap, tinito yung oras. Habang makakanta na ito yung kanta, come on, receive. Receive. By faith in Christ, you're holy, you're righteous. In Christ, you're healed. In Christ, you're blessed. In Christ, balik kayo mga fruitful. Pure and holy, Try and true, thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you.
sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With your spirit, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With your spirit, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, so pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. With thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Oh, yes. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Manatoy ka kapsa. Kumit misunangin ka. Agbunga ka kanakwada. Kana kami, aramidam na kami nga fruitful. Pabayan ka na gito'y nga revelation.
Thank you, thank you. Nga rumwar, ti pakaigloryang, iti biyag ni. So amin ang ito yung maging church. Pakita ang kanakwada ito. Tapmerikasta, may ornos, ti biyag na, pamilyada. Amin. Dagitoy nga areas ti biyag. Kat may ornos ken ka. Salamat, Father. Thank you. Tikadang. Salamat. Napagbungam na kami. Kapo, iti Spiritong nga danga work. Ijay saong tibiyag ni. Jesus' name. Amen. Palakpak ka ni Jesus. Thank you, Jesus.